tiču ljudi koji iz Crne Gore traže azil ili pokušavaju na sve moguće načine da se domognu bolje situacije za njih i za porodicu van Crne Gore. Ali ima nekoliko stvari koje ovdje čini se bih trebao da kažem da bi se diskusija vodila u pravom smjeru i u skladu sa tim međunarodnim pravom i tim konceptom uopšte. Znači, prije svega ovdje govorite o papiru da nema, u Crnoj Gori ne postoji zakon koji bi regulisao oblast nelegalnih emigracije i tražilaca azila. Ja se izvinjavam, došao sam iako se još bori sa ovim virusom svuda prisutnim. Dakle, situacija je sledeća. Po članu 9 Ustava Crne Gore, međunarodne te konvencije, sporazume koje Crna Gora pristupili i potpiše su dio, računaju se kao dio crnogorskog zakonodavstva i prema tome sporazum koji svi spominjete sa Evropskom unijom je nešto što je obavezujuće ovdje. Drago mi je čuti da je donešena ova strategija o readmisiji, dakle čini mi se tu pomalo zaokružuje taj i pravni okvir i set mjera koje treba primijeniti. Sad ovdje pričamo svi o azilu, mene interesuje koliko ljudi zaista razumije što znači, kakav je to koncept azila. Azil je, dakle, ovo što smo mi vidjeli kroz ove godine, recimo na kraju 2015. u svijetu je bilo ljudi koji su izbjegli iz svojih država ili su izbjegli iz jednog dijela svoje države od druge zbog izloženosti progonu. Skoro čitava Francuska, preko 65 miliona ljudi je bilo primorano da napusti svoje domove. I sad mi smo vidjeli prošle godine ovaj ogromni stampedo koji prošao, koji su uglavnom završili u Njemačkoj, koji su očigledno prepoznali ljudi iz našeg regiona i pridružili se pokušavajući da ostvare sebi svoje bolja prava u Njemačkoj i drugim zapadnoevropskim državama kroz sistem azila, jer je to nešto što je garantovano još univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, svako ima pravo traži azil. Članom 14, što ne znači da će ga dobiti. Ali znači azil se traži, ako pogledate u konvenciju o statusu izbjeglica, zbog progona. I ne možete očekivati da ja sad se krenem s porodicom za Njemačku, da kažem po Njemačkoj da sam u Crnoj Gori proganjan, i da pođem kod Ministarstva unutrašnjih poslova u moje mjesto prebivališta i da kažem doviđenja, evo da tražim azil u, kako se zove, Donja Saksonija, ili tako bijaš. Dakle, očekivati takve podatke, registraciju ljudi koji traže azil je potpuno nerealno. I druga stvar jeste, gledam i vaše zaključke, tu bi trebalo intervenisati i države u kojima ovi ljudi traže azil takođe po tom međunarodnom konceptu međunarodne zaštite ne smiju da daju zemlji porijekla podatke o tim licima. Sve dok se ne donese konačna negativna odluka i onda se već ulazi u proces readmisije. Ako je donešena pozitivna odluka, ni tad ne bi smjeli da vas obavještavaju koji crnogorski građanin je dobio azil. Sad ja vas pitam, stalno govorimo o azilu, a azil je dakle nešto što se kod nas prevodi kao utočište. U stvari to je da dozvolite nekome da uđe u vašu državu i onda ga intervjuišu u Crnoj Gori, to je direkcija za azil, i onda kroz taj intervju ustanovljava prije svega da li zavređuje da Crna Gora da azil ili takozvanu međunarodnu zaštitu, i da se na osnovu toga odluči da li mu se priznaje status izbjeglice ili mu se da dodatna zaštita. Dakle, azil je kao fizička zaštita, a ovo je već pitanje statusa i obima prava koje će dobiti. U Njemačkoj znate da postoji Duldung, znači trpnja, što su vjerovatno veliki broj naših građana koji uspiju tamo da ostanu dobili, što znači da imaju pravo da borave i, ne znam, ograničena prava rada. Dakle, morali bi da razgovaramo u tim okvirima, ja mislim, ako hoćemo nešto da ovdje napravimo što je u skladu sa tim međunarodnim standardima i sa tim pitanjima koje danas razgovaramo.